Rijetko koja emisija miriše tako divno kao ova današnja, jer naša je gošća gospođa Marija Ljubić, vlasnica cvjećarnice Cvjet. Marija, u poslu ste sa cvijećem već 12 godina. Kako to da ste se odlučili za internet prodaju? Pa u principu 99. godine kada smo mi počeli, na hrvatskom tržištu nije postojala internet prodaja i to nas se činilo kao odlična ideja za novi posao koji bi mogao imati onako dobar uspjeh u budućnosti. Kako sve funkcionira? Pa u principu vrlo jednostavno, par koraka, korisnik odabere buket koji mu se sviđa, klikne, ispuni narudžbenicu i u par sekundi ona se dolazi u našu administraciju. Svi podaci su ovdje i mi istog trenutka možemo pristupiti realizaciji same narudžbe. Ajmo. Evo, izrada jednog buketića je pri kraju i on stiže već danas na adresu primateljice koja se nadam se da će se razveseliti, tako da, to je to. Marija nam je dala i svoje prve dojmove o novom programu Zagrebačke banke i Hrvatske obrtničke komore Obrtnik i partner. Pa odlično je što od sada možemo koristiti Visa elektron karticu i u inozemstvu, što je super za nas obrtnike. Isto tako super je kad Obrtnička komora napokon se spojila sa nekakvom većom institucijom poput Zagrebačke banke i podržala obrtnike kao takve gdje su pogodnosti u samom poslovanju itekako dobrodošle. Zagrebačka banka nas prati već dug niz godina, izuzetno smo zadovoljni suradnjom, te mislim da ćemo i dalje nastaviti biti jako dobri partneri.